cuarto. Cuarto, 5 y 6. Casi van a decir algo, ¿no? Yo creo que ya se acaba ahora algo más. Bueno, eskerrik asko, parte hartu ez duten guztioi, gurasoei, familiei, gertatu zaten guztioi. Beitu, hor pare bat emango ditugu, bale? Eserita egon zeatenak mesedez aulkiak jaso eta frontoian utzi, bale, bilduta, frontoian, hemen leku librea behar dugu orain. Bai? Eta bueno, gero jungo geha egunean zehar, baina